Alle navorsingsekspedisies het hulle uitdagings. Maar min bring jou van aangesig tot aangesig met 'n reuse reptiel. Wat is big, huge. Coming around. Of 'n groot groep honger hyenas wat jou omsingel. Jo, daar's 'n hele trop van hulle. Sien jy die oog? Of briesende seekoeie wat jou aanhoudend bestorm. In die pad van omgekrapte olifante. Al hierdie uitdagings was die voorland van 'n groep wat sonder wapens en sonder bystand op ekspedisie was om in die Okavango Delta voëls te tel. As dit kom by die loutere grootsheid van Afrika, is daar nêrens wat by die Okavango Delta in Botswana kan kers vashou nie. 'n vleiland wildernis in die middel van die bloedige warm Kalahari. Hierdie is 'n wonderwêreld van oorvloed, een van ons aarde se mees uitstaande kunswerke, 'n natuurlike meesterstuk. Vasberade om dit te beskerm, het 10 manne in September 2013 een van die mees verraderlike en uitputtende ekspedisies deur 'n uiters ongetemde en gevaarlike deel van Afrika aangepak. Crocodile in front of you. Ja, dit is moeilik om te beskryf hoe hierdie plek is. Dit is 'n absolute paradys. Hulle sou vir 18 dae die Delta se eilande hulle tuis te maak en 'n deel met 'n verskeidenheid nuuskierige bure. En terwyl die meedoenlose Afrika son hulle looi, sou hulle deur onbekende turf hulle wegbaan, op soek na paadjies en waterweë, oor 350 kilometer ruwe en soms ondeurdringbare moerasse, deur gebiede waarvan die hoogste roofdierkonsentrasies in Afrika voorkom, beide op land en in die water. Hulle was op 'n missie, een van verkenning, bewaring, bewusmaking en wetenskap. 4 pygmies. Die hoofdoel was om 'n vleiland voëlopname in die delta te maak. Die voëlspesies moes getel en aangeteken word om hulle as aanwysers van die gesondheid van die stelsel te gebruik. We've chosen birds because they can simply choose with their wings. So as soon as we start changing the flood regime in a very sensitive system like this one, they will choose to go elsewhere. Dit was die 4de van 9 jaarlikse deurkruisings en hierdie een was veral belangrik. Big push this year coming now to make this a UNESCO World Heritage Site. We are looking at promoting the Okavango Delta to the world. Dit was ook die moeilikste ekspedisie en hulle het voor menige uitdagings te staan gekom. Om hulle doelwitte te bereik, moes moderne tegnologie vermeng word met die riviervolk of Bayé se inheemse kennis, wat van geslag tot geslag oorgedra word. En die eerste en belangrikste was hoe om jou pad in die delta te vind en by die gebiede uit te kom wat nog nooit voorheen verken is nie. This is a Terminalia sericea, the silver cluster leaf. Okay, Steve, so this is the vehicle that we're traveling with. Can you tell us a little bit about the Mokoro? This is a Mokoro, or dugout canoe. It was new technology, new advanced technology brought by the Bayé people into the Okavango Delta in the late 1700s. Now this has opened up the delta to people. Before that, people did not come into the system. They were unable to. This is the vehicle that brought them in for the first time. Mokoros is oorspronklik uit hout van plaaslike bome, soos die worsboom gemaak. Dit het 'n 100 jaar oue boom gekos om een mokoro te maak, wat sowat 5 jaar sou hou. Maar in Botswana gebruik hulle nou veselglas mokoros, wat ook heelwat ligter is, en beteken dat wanneer die span in droë rivierbeddens beland, ons die mokoros kan deurtrek en stoot, iets wat met die ouer bootjies feitelik onmoontlik was. Daar is ook 'n ander rede waarom mokoros gebruik word. Several people have tried to cross the Okavango using the main channels in kayaks, tandem kayaks, and those will get attacked every single time by crocodiles. The crocodile is looking up, and it's seeing what looks like a big 5 or 6 meter crocodile
with 4 legs coming off it, so it'll react territorially to defend its feeding site. These Mokoros, the only thing coming into the water is the tip of this Ngashi, specialized pole made of silver terminalia. That's the beauty of a Mokoro. You get to be a floating log going down in the Okavango. And as you saw yesterday, crocodiles passing right below us, almost as if they don't know we're there. Die Mokoros se vermoëns in die delta het Dr. Boyce in staat gestel om, soos hy dit noem, feitelik onmoontlike inligting te versamel oor voëlspesies wat in van die mees ongerepte en onbereikbare plekke in Afrika leef. Die roete is deur middel van GPS-koördinate bepaal en ons moet so ver moontlik daarby hou. Soms is jou enigste pad beset en dan is dit 'n missie om daar uit te kom. Ja, hier het ons nou 'n regte padblokkade omtrent 20 seekoeie wat hier ons pad heeltemal blokkeer en 2 olifante wat op land is. So nou moet ons plan maak. I think, guys, for now, John, for now, let's put down the GPS inside the boat and look for a channel which goes right around this island. Dis hier waar die Baye werklik hulle talente wys, om 'n paadjie deur wat soos 'n ondeurdringbare muur van riete lyk te vind en die vloei van die Okavango se water te volg. Die 2 navigasiestelsels help ons om teen die einde van elke dag 'n geskikte eiland te vind waar ons kan slaap. Een met hout vir 'n vuur en genoeg plek vir tente. Die aande verskaf broodnodige tyd om uit te rus en te herstel en ook om die unieke skoonheid van die omgewing in te drink. Piet, jy doen nie hierdie as 'n voltydse werk nie, so hoekom los jy alles gaan vir 3 weke op 'n ekspedisie soos hierdie? Gewoonlik as mense praat van 'n Trans-Okavango, praat hulle van groot aluminiumbote en petrol engines en sulke tipe van Kobe en coolboxe. Ons doen dinge 'n bietjie anders, as jy nou al gesien het. Dink ons probeer op 'n ander manier leef, 'n bietjie meer in pas met die natuur. Die interaksies wat mense het is ongelooflik. Van net leef, really living, jy weet, rather than just being alive. Die grootste verandering hierdie jaar is dat die data digitaal opgeneem word. Dit beteken dat al is die span selfvoorsienend, ons tog elektrisiteit nodig het. John, why is there a need for power on this trip? Well, Baptist, this year, being the first of the new 3-year cycle for the research, we decided that we would change the data gathering technique from pencil and paper to a tablet-based format, whereby we can use a lot of the sort of GPS tagging features of the tablet and be able to gather our sightings much quicker and have them in a usable data format earlier. But we wanted to try and be different and try and see if it was feasible to go with a sustainable source of energy, and hence we built a small little solar plant that fits onto a Mokoro, charges while we pole along. And to this point, we haven't used a single drop of fuel. The sun's provided everything we've needed so far for this research. En hoewel die voëlopname prioriteit geniet, is krag nodig vir 'n hele spul ander aktiwiteite waarmee die span besig is, om die Okavango en die nodigheid van wêrelderfenisstatus met die wêreld te deel, soos om spanlede se lewensfunksies dop te hou vir 'n sporttydskrif. GB's burnt 1,681 calories today for an average heartbeat of 123. So I think it's safe to say you've been working pretty hard, GB. Very hard. And it's very hot for me. Hey, 35 degrees. 36 degrees now. 36 now. In die aande skryf die span 'n webjoernaal oor die ekspedisie. Dis om die waarheid te sê, die eerste direkte uitsending oor 'n ekspedisie deur die Delta. Data word deur middel van 'n satelliet na New York gestuur, waar die brokkies inligting deur die bekende datakunstenaar Jer Thorpe geanalyseer word. Hy is opgewonde om te sien watter ander inligting oor die ekspedisie verkry kan word. We have really fine-grained GPS data for the 3 people who are wearing the GPS watches, and for them as well, we have continuous heart rate data through the expedition. It is a really careful record of the kinds of things that were going on, and here I am in my apartment in New York with a better idea of how you guys can get out of there than what you have on the ground.
you can really see some pieces that are interesting. As you can imagine, a big spike in John's heart rate data as the gigantic beast snaps at him. Big one in front. Jer en sy span het in New York 'n lewende webwerf oor die ekspedisie bedryf, waar mense die span se vordering kon volg en sien watter inligting die span versamel het. En dit is alles deur 'n tuisgemaakte sonkragstasie bewerkstellig. And we've had all these amazing interactions with animals, especially at night. It must have played a role not having a generator. Absolutely. You talk to any of the previous expedition members and they'll all tell you that, in the evening when we've had to fire up a generator to start charging things for the production and for whatever else needs to happen, a lot of animals will scatter. And as a result, you might not hear that lion calling, you might not hear those elephants, all the small fine details of the bush that you miss when the generator's humming away. Dis vir my wonderlik dat die stelsel so gesond is en baie daarvan het te doen met die plaaslike bevolking se respek vir en afhanklikheid van die omgewing. Iets wat die meeste mense eeue gelede verloor het. Gobonomang Geto is 'n lid van die Bayei wat in Jidibi, 'n klein dorpie in die Delta, groot geword het. Marashara Bianca. Marashara Bianca. So that is the greeting in CA. GB, I'm really impressed with the health of the system and how many fish we were able to catch and live off. Yeah, we caught so many fish. But, we know the breeding. We know the breeding season of the fish. And we are not just catching any fish. The small ones, we don't catch them. Even using nets, we have got different sizes of nets. We don't use very small nets. But what we have to do, we catch big fish, the grown-up ones. We know that there's still more young ones which can produce. And what do you think about the future of the Delta? People saying that they've found some mining in the Delta. We don't want such kind of thing because it is going to disturb our life. Mining cannot fit with the wildness and all the water, which meaning that all the pollution, water systems, all the fish, all the animals will be going to be destroyed. GB is nie oordramaties nie. Hierdie jaar, 2014, is verskriklik belangrik vir die Okavango Delta en sy inwoners en vir die mensdom. Of jy dit nou verstaan of nie, hierdie is ons laaste skakel met 'n oerlandskap en die geheime van 'n volhoubare bestaan vir ons. As dit nie beskerm word nie, is daar baie wat feitelik tou staan om die hulpbronne te ontgin en te misbruik. En dis hoekom Dr. Steve Boyce so passievol is. It's a place where it is able now still to support these animals, allow them to migrate into Zambia, Namibia, into Zimbabwe and across this part of our continent. If we take this away, we lose that. We need to do everything we can as human beings to protect this wilderness. Right now, we need to rally South Africans, global citizens behind this effort to make sure that UNESCO make this a World Heritage Site so we can celebrate it for what it is. A green gem in the middle of the Kalahari. You can see it from space. Every single person flying from Heathrow or Frankfurt or any of these places looks down and they see this amazing green wilderness flashing below them. And we're going to lose that if we make some really bad choices. A really good choice to make right now is World Heritage status.